Vanoi gamtina sopi ulenau Israel ta sora khum ngai jose kain le moge tuni zul thadon sim ko Tuesday 2026 ni khonjong Israel ta so hole vanoi ta so ho sei ki tawite IDF to bondung zuin Iran ten Israel gamsung ballistic missile somni tabang hin ka but zovin Israel Air Force ho konda ovin Iranian military infrastructure ho hulai nagal havin hi Iran media ho report dung zuin Tehran le Isfahan chule Tabriz sung ho le Mehrabad airport khom dung ho jong nasata in bom agingin center Iran gamsung jong acho la je ye tivin hi Israel media ho report dung zuin Israel Air Force on Iran gamsung abulun hau chu adia Iran se pei ho umna ahin Zani tu suai na sayo Iran ten Israel gamsung ballistic missile ahin ka mucho Samaria gamsungin in phabep khat anakap sevin siren yin pe na bomb shelter analut manso keje wachun koima anikitong kapuna hi IDF o seidung zuin Israel Air Force on Iranian terror regime ho defense system jo se chu anakap ke chai heluvna hi Operation Rolling Lion anum laichun Iran ten jiven nadingin Iran gamsung pumpi tabangin air defense system ho chu aniki koi panuvin Israel Air Force on IRGC ho building tamzo Tehran kopi sunga akap set jowa air defense system ho jong chu akap set kidwo hi IDF on seinan Iran te to nihu izan ham igal dingin god chai sana ki umtan asaw be jong le kho ki sapun ki go na ling set ki nei tai tin aso win hi Israel to so channel som la ni te to so dung zuin Israel Ministry of Health and Hospital sunga damlo ki jen ho jong abon chawin leinoi langa hospital ki sim ho sungin transfer abol do kam tawin hi Jerusalem sunga US Embassy ten jong Israel gam sunga America ho government na tong hi hen gam wedding a hung ho jong le bomb shelter ho kinai namuna jing dingin thu apewin amo jong nikhat ni tabang suti akil hata win hi Israel Defense Minister pu Israel cuts to pondung zuin tu penin Iran te to kithip jong le IDF on Lebanon gam sunga Hezbollah terrorist ho chunga operation abolo anga di lo dio Hezbollah ten Northern Israel gamsung ahin bulu le Hezbollah te kiselna Lebanon capital Beirut kopi kilhut ding adia Beirut sunga daye mun ho would fight ki so ding hi Iran te Lebanon gamsunga Hezbollah te aki thopi o ke do jong le thilpha so lo hel ding hi ti na phong doi na hi IDF Home Front Command te to pondung zuin tu ni nidan guma konin Israel gamsunga dia Lebanon to kigamgi a cheng ho tailo mundang jo se school le kindergarten ho aki hongpan kitan imado se angai na bangin achi kitan hi Lebanon to kinaina Northern Israel lang ho Hezbollah ten ablu theju hi na lai in amo lang chom khat wang ki kha na lai ding hi tin apong do win hi IDF Sinbet CID ho joint statement dung zuin achi sa October sagi 2023 kuma Hamas terrorist on Israel gamsung ahung blu ni khova ki Sufim area lut hola lamkai ti chu Hamas elite Nakba force sunga commander Abu Karim Zawnan Hamas member phabeb IDF on jan hi chun anathat tawin hi Abu Karim commander hi na ki Sufim area analut wachun Israel milhamnu naw chapang amu zo siu in chunga kunin anakai dovin mel setain anathat win hi Khutkana IDF ole Hamas ki kaptu na achinga jing wangin Abu Karim chun phat tinin amaho khem sim phat na dingin to go na sim singin yellow line khela IDF ho jong bulu na dingin to gon anei jingin hi former senior Mossad official khanin Israel to so channel somlani te het sa dung zuin Iran sarkar hi ageya palthu somahin hung thu tho ding hi ati Israel ten Iran te chunga galani ki bolji chu lungna chim set le de bakten ani ki boldo khapon
Israel ten Iran bulu na dinga lunggel le plan kinai ji ho hi asot tan phal le ni kho chule abol ding dan zo se jong gon to saum ga mahitan Iran to kinaya Kurdish force ho to jong ki ho to na ani kinai ga mahitai galahung ke patle ke chaiding kon se le mundang gam danga ko na e suboi di jingin chule America sarkarin jong galinga divin e no jing ji veti na sei na hi Senior Mossad official pa hi amin di ta awang kisay pon alef ti chu 18 akimin vozing in hi pu e hi Mossad sunga kumsom thumlang service abol hitan ningkuma chu pension anachi be hi pu e in sei benan Iran te to galen in ei kirule koiman isu boi ta lo diu kakine meti na sei ni hi galthip na dinga Iran te suthi mangai je ke them gau ka hi pon Iran sarkar iti le alhu ding ka sei thei pon ama wang Mossad te lunggel le to gon banga gala chi le Iran sarkar hlujeng ding hi tin bu e in channel som la ni te chu a het sai na hi America President pu Donald Trump thapon lung zoin Israel te Iran ten ani hlona agang lama him kham anei diu adei hlone US le Iran in final deal akinei na ding lampi akimanotan ama wang ki ho la na kharom to ka US ten blockade ki bol ho kingadi lo lai ding hi tin apong doi na hi Iran IRGC te thuso Tasnim News Agency ho report nung zuhin Iran te domestic flight ho zo se tu penin cancel abol na lai na hi IRGC ho thupon nung zuhin zani masani khuwa Israel gam chunga ballistic missile kanaka bu chu gi na mei hin na lai je Israel te le America te nong ki le thu le ana sazo che a Middle East langa America le Zionist so se kabol cha diu hi tin apong do khir vi nei hi notam to so dung zuin Iran ten Israel gam chung ballistic missile akap ji win Iraq ten jong airport ho phatip lovin a kha ta vi hi Yemen gam sunga Iran te khet bu Houthi terrorist ho thupon dung zuin Iran te panpinan Bab al-Mamdab Strait kiti namun ho chu kahin nailu tawi ativin chule ballistic missile jong Israel gam sungin ni tabong zani chun hin kablu du nahi Bab al-Mamdab Strait kiti mun chu Strait of Hormuz banga wanoi gam tam zon jahas mangsa thille lo achipu naw mun hin Red Sea le Gulf of Aden lampi to ki kaima de hi kiti Houthi terrorist on Huchalai tui khang le lampi ahin su boyu le Asia gamsung Europe gamsung le Middle East gamsunga jahas til pole hon boina na sata atu diu vanuin Israel te ahin dem diu pressure na sata ahin pi diu chu musa ki tai Manipur to so zani jingka langa chun ZUF kamson hon le NSCN IM hon ZUF Tiger Force kiti ho chu Pongring long kiti Naga dominated area langin anaka buvin ZUF Tiger Force on jong anale ka buvin hi phat chom khat ani kap to zo vin khusung mi khat ki chat ji aham azam nan ki hol moin athisan an le mu do tawin hi tangkun ho sei dung zuin am ho ki kap to na chu kuki thing noi ho ango vin athipa jang su kuki thing noi mi hon athaw hi tin asei win hi Nitin to so kimudung zuin West Bengal Chief Minister Suwinda Adhikari in Nisim Sagi ni Khuchun BJP to gun noiza event khana thu seinan Bangladesh akonin dan to kito lowa hung cheng lut mi sangli le jaket tabang achi sa lasunga patchun ahung lut ve tin hi amo hi Citizenship Amendment Act to kito lowa hung lut wa hi tin jong asein chule hetabanga dan to kito lowa hung lut ho hi achunga dan ki koi dungzuya songkula koi hilowin border security force ho khuna zo pilu dinga hi state dangin hitabang ho hi BSF khuna apilu jivin hinla West Bengal government in wang amo hi songkulin an kium sa jin ne le cha jong akipg 18 West Bengal Chief Minister Suwinda Adhikari in asei na hi
tu soi chan ki chai tai ki cha tu ki ka siwin bon chawin dam selute ni kho pha na bon chawin